robe yazinize DJ Serebo wambara nakwakira nokore chamani munongo kugyano bajeta made in Mbara yeta Serebo wambara katuge muri made in Mbara every Monday nebega Asante Bar kandi tujitiro kujya uplifting n'ingashi tutambuze toreze platform abeshongozi bitu baburenje bwizo ba platform yo promoting music yabo bakaba establish n'ingashi bakaba kabereka ba audience bakaba funa platform yo promoting ramebyo shongoro byabo n'ibindi byo nebitukora nebega Asante Bar every Monday it is always hosted by Aribato 43 kandi ni tubatu robe yazinize DJ Kansara Amon Naro ntubati nona DJ Tono Mucham nora MC Shukurani kuruga TV West n'abandi bona bakuba barimo tuzakubantu tubahereza nkore media every Monday nitubantu dushoza izera ikariyo mutizimba takayo kandi urukujoka Martin Fashions of Savage no wadi kamera offices tuzitira rukogo plaza no basakutaya iraho tukwasaga so tuzakureba show yitu herizo bukwera atambore watch out. Mina wamuret mine wajangu mwijembara yes turge rukunzi tujembara yes Nicolas promoter yes nana kubugene iwe norang platform eji ne basakongera cyabe shongozi bitu platform eji konjera shongozi bitu no kumanywa ekikuru no kumanywa kozi abaman kora platform eji every Monday nibonjera kumanywa hata romana binja buto atakumanya abona atakujaji abona atakumanya so irizo na jaji na jizona abamanya kukumanya ni nyonja kujaji kuba promotinga kuba promoted mbweni first webar unique poshara zesha posha gaya kampara abia takwasa kubyama nitumwenda no kumureta ryambere no kumureta mande kasta naite nho yatandika so yatakashira hagati posha za kuba mbweni tegerize webare kuja unique Those who say what's the money, those who say what's the money, and you go on with the salad, what do you say? What do you put? What? City one, those who say what's the money, those who say what's Yaman wakwatiro made in Mbara yaman iwe nkomwe shongozi wa Western Uganda etono kigamba uti ata chidechi echamani yakabinji ba MC ba DJ ba producer binjo batakutumanya mugati batumanya warai batumanya kureta platform keji iwe noreba no kigwanyika moto development yaman we bari munonga izera ikakani ni to expecting ang video ntija kuje premiere ngaha very soon video mina ije video chibi osiskire utaza mundo mumani ngeno siskire nyoni nde osiskire chimapuro osis Attack!
kwigura oye kwasaje yakwasaje ya Ozina style was stubborn Ozina mazina was stubborn Ozina style was stamina Amanda abandika wa mutasewa Kabaturinza Atu akatuyifuna Yakwasaje yakwasaje Ozina style was stubborn Ozina mazina was stubborn Ozina style was stamina Amanda abandika wa mutasewa Shari wanje jakwanteho Bakarabo kwanteho Zinamo mana wasite Zinamo Enyaka yona muzinamo Okuzinamo chigo mateka Aneiba Chingaho Sadisko Sigureho Nimbona wareba Tokaruka twanya Twanywa Tukabaturinzire bakigura Zigibambi bakakwigura Ati bakachigura Twakwatira Mbara Azandi Yosefu Made in Mbara Ara nizipi Menzo wa Taine shongari yobambe ariyo twakwatira iwe ID yankeje tujitere kugira ngo tuhereze platform abe shongozi bitu wa Western Uganda iwe nka ara nizipi no kigamba n'ikintu cy'amani munonga abo kuba beshongozi barimo talent bazine kunka abantu baba umwe baba takabireje bakuburwa promotion kunka cyo kimwe n'umukora Byron Mbasima munonga za kugeza aho kwimusya music yori nyankore tugumize mu tugendo expecting akura music ya Wahirizo aha katugambe na promoter Shifa Pro ya kamera za nkore media jesha nasomero kuba nkore media ati wa kintu kechi no kigamba uti ejo kintu kirunje munonga abo kuba nichongera hamani industry yetu namwe nisima munonga DJ Alberto na timu yeyo na nkore media ekintu cy'umutanicere n'ekintu kirunje munonga abana bine hiti abana bine wachera wazuhura abana bazine n'abana baruka mwinja barukubi nibabe munonga Kwetabe obwenya mnyonyi wawe oje kweto mwizina ubulesa na nyetaba reka bandi bakwete mwizina Shemezi wabo bisho nyaburi kugerari Kuyande kurise kusije kushwete Ina chikubachiza atobulungire sente chikubachiza Umutima na rukundo yonka niyo ndikubachiza Obwenya mnyonyi wawe waje mweto mwizina Ndegeza nyetaba uko kwetabe obwenya mnyonyi wawe waje mweto mwizina ubeza nyetaba Sing it. Kama unanipenda nitakuponda kusita kuwacha baraka vare twende pamoja ninyeniwe ninyenda ngoriche urukundo mutima zangu mugwabariya Mkoko mshana kuteshereka niko muruji wa muro natakabura mbele ukora nibishemeza Nidetera kukweta mwizina Zitani Mwobwenya mnyonyi wawe Waje mweta mwizina Kachete Nisanyeta Kansaramuni Mwobwenya mnyonyi wawe Uwaji Ushukura na nyeta bro. Thank you so much Sante ba Nanye nareba posta kuruka kamwenje straight Abwa kacheche Kansaramuni
Nisha Kwisha na Nyebeshongore b'abanyambara. We are band Great Town, but you also want to come. Nakira nanyine kwija icyo kubanza cyabyona mukuru w'Icyanga odyomo mbata barimu ni supporting talents za Western Uganda. Idea nkeji ya Made in Mbara iwe nojigamba uti n'ekintu kirungi because itwe nk'aba Western Uganda tune kwaza twayekerezamu n'abakutwagera nibo baratwikiriza so this is a good idea n'ekintu kirungi niyo nsungamo ikindi for Western Uganda. tureba kirireya ina abitserarindiro idea bakaja ngo Monday is not sweet. To you, how do you see it? It's not what? Monday is not sweet kuja ngo neza kuhereza audience enough. No, let me tell you something, bro. It is not about the day ningachi ensonganeri ahabwenchi tuija celebrating music ya Western Uganda, tuija supporting abeshongozi bitu na ba DJ bitu. Na shitama ungati ne cheshongore chibatire kuruga Buganda kuruga nkai. It is Western Ugandan music all the way. Kandi biboni Very good music. Erizawa atera goro zakatawa na nda saka na ndi kujantene saka. Abantu ayemanjerega ngutinga manya kapira Erizawa naboreka onatema goli 5 mpira goli. Ngamu bitere talent. Zazuru mwa kapira ntukamanya. Ni mukuru w'Icyanga tap. No, I think every Monday we shall be always here. Ningoma ninja for the love of Western Ugandan music. Ayuare, direction za rukundo nebibuzo wezaniza humura emere yanje yinkunda yendo sinze waye joro chanje nompika umundo munda nompika tingie kwa saweza kutokumbi nompika ya yeda jenda okwamire na nyenda Hanifa wangela kashiza muwangila jishaitera mungaro rebele wayenzizo bayachiro kweja kuba fulemisha nebindi binjo ine kubananye bagambile nikumanya chitetezo nechanjaga mama Kabagabane kubayisa mabi Nzono mungaro nzono tujani Okulisana Kulinjo mumisho Rebe sana tunyome Okulisana Kulinjo mumisho Gane mitao Mama Ochoire Mungaro A fresh nyo Enga chijaga gamba abantu Chiri chimunti eno night tujaniriza mu Mbalala era this is one of the nights ebadizibula mu Mbalala so nolwekyo wena talent ngoli eyo kandi badeka kusako kakozesa kitogamba ku idea eno ne concept nyungi as long as kasaba maintaining ate ne bagipowering akolaba nti bakola nnyo research mungi nnyo kulaba nti esigala ngeri soko system yes wewe not hano tureba rinkore media TV ka turi organize DJ Beazin Serebu wa Mbarara turi aha Made in Mbara kandi Rasta Doga nomwe ombeshongozi abijorizo Rasta Doga wagwande pande street de Gwade Mbara yaman no wakujango ijeri niba mwita DJ Arbato Potesina kurigaha nani 1.2 FM so ati kubareba kureza platform tushazere mukujango abeshongozi ba Western Uganda bagume beshongore basohoze music yabo iwe nketo no kigamba uti nyona mazimani
namazima nikuna bantu banje ba Western aboso kanyoni ndio mtu wa Western kati ngakubiya ngo nimbaso kuja none afuna umwana aryawo arikwenda kubana ko mwesongozi wa Western garangani muyamba kunga mwenu utakweba ngwenu Chaji Rasta Doga manager wawe no manager Kaizi nyine MC Kacheche nyine DJ Beno 256 nyine DJ Arpato kandi mwe nsinga basa kubiya weno burizoba bwo kubanza no kumoja burizoba ryo kubanza bafani banje mwe nani mnyera kwa magoni ndako bandi media inimbarara Imbara buri kamera baranza buri bwo kubanza ntubatu gya Asante ba Made in Mbara omukamera buri bwo kubanza tubaturi Made in Mbarara buri bwo kubanza kale kwenu nyera abo paja Rasta Dogo abantu kale bafani banje nimba kuna mnoga abo kuba na chone chini na habwabu singa tubarampa jire ngata arabe yakashongora kasekona arakashongora kasya nebaketa chimita ya chimita abotera kala inama we imuka bakani mateka kuhenda we nagazite orewazite inama imuka we awaga. Yes, sir. Thanks so much. Obugemo wisho kandi abeshongozi nibindi batu aruha DJ Arbato 43 no mureba niwe yazo mix mokshe nikirikembo nabandi bona bija This is DJ Arbato. Echashongoreta nachikunda Kenya by the way kanti tendanisha obasaptoshongora westenje chandamo westenje mala chandamo olpera chandamo kinocho ogana na the next song era ya shongore ebaine content atapa kesho gorofa ya romanya atendro screen para shongore chashongore tu songs kapata kakuro tuzaku matkwatira every Monday akubete chintu tuzaku kora buri Monday amadaira tena sia yes wabare mnonga katu akwatira rinkore Media TV nito tukakora nkore Media TV mutsabote etigambo nkore wabare mnonga nanye ndikukuranira munyezi nakore chamani unga mwebare mnonga you are promoting local talent and God will bless you. Bakuchenyeze basinchira mino ni kempasi Wagwan champion He is a Wagwan. Ni Serebu wa Mbarara Made in Mbarara The champion. Chitegera Yo Chachiriwo Vibe nore yatkwase Chimo chitegere chiriwo sagara kubuza chogera Nore vibe yatkwase Checho cha Made in Mbarara no chigama abasigara mukanu babakumani katugaruka concept yitu ya Made in Mbarara champion Oinake shongoro kasya omugango Nyechero mungalo Chero mungalo Njishei chero mungalo Ochote chitukozere cha Arbato resere no chigamba uchi Made in Mbarara echa chitenso nyoto nkatire baoga emyaka yone itwe shongorire
tichaka bahuga kana abantu abatunze kora nabo yazini kore media Western Union uno jango tintimanyisati music yitu ya Western mwebare ahabo mutima kwa rukundo kumutira industry abo kuba muriyo mukore kintu cy'amana munonga industry yitoriyo na yukasidi y'amana munonga ekibeshitaro wari obogesa urya tebo no mwana yaruga kamwenje no mwana musya kandi na interview ndiro ndigamba nabo bakuja ngo nite bashemeza mbeno gira ko mwana waruga kamwenje ariya tebo mwena anye no jango wena urra abe na uranikiri takamure baga na urapen patwa takamure baga ejesa atwine turhamwe twashanga tugomu naiti twene munikiri barakutu yabajyaho abantu bamwe babe bakuja ngo akafa ubu ni peni patro nyuma yawe hariya ni kacece hari ni shukurani abana bato munonga arona nabimwa inspiring bajyo mu ngo bajya nichuraranga yeti ntibanchwaranga nogira ngo haro ekikukirekyo ati mani cyo bakugira ngo ageterene ngo gati kufa ati no twaba tona turiyo muntu omwe nogira ngo music netakura happen batanga ndano mureba hariyo nandi muri ekintu sati nshot kuba twenda songoro cyawe arumuna chura turiyo kizina na tureba ejo nemba bitkwenda twenda tube kimwe twekunde orebe music tetatambura wow echo kintu zakuba tukora every Monday kureba urumwesongoza ine kweta bafana zibeye bakaguma bakamubuga bakiza bakamuhagira bakamurebe byakora bakura music yeye abafana bitu babariwe batakumana besho ngure bise bitwine kokaka kwijaha babitera abasakumanya besho ngo zibeye bine hochi Achenga, respect champion kandi we hope to see you every Monday here and some other artists banyoni bawe bagumebi twenda tureba ekuziti tureba nenga nabandi ba famous amina niye chikwe chikora ninkunga buri mweshongozi wena ninkuna buri muntu wena rukundo music ya buri nje bizoba twiza asante ba every Monday That's why sometimes nigga never consider magic and Chimbaguma Hotel in a party as well. Come on. What is it in this Yari? The Tayari. What is it on this Yari? One more time.
Cause in the party tonight, come on. Kwachirari nkore Medi. Nanyina bati. Amazina gawe. Amazina ni banyita Rafat Shooted. Rafat Shoots. Yeah man. Kurizina nilituzitowarera turumuswe. Finally twamugo. Yeah man. Hati nicho chogamba Made in Mbara. Made in Mbara ninungi munonga. Abokuba ne promoting abantu abambara abaliroko. So it's a good idea. Yeah man. Wenka Arafat Shoots omusajja wabavude alibato nareta IDN. Ebadde teriyo wano mu Mbarara. Kiba kitegeeza ati eri talent siza. Idea yaliwoko Lithan ne banks bali bagikolako ko. Era ng'ekola nga yakabi idea nungi nnyo. Naye kati ne wano baba bagikoze y'amaanyi kuba bepromotinga entertainment industry ya wano. Yeah man. Timu yawe ehereze MC Hype na DJ Hype music yawe za kandi mwema.